Ghana ye wo mu pa de sa ha bedwo de nye nde nye ochina de biara da ne nsema eba monte so na ebusuafo ye nim se nde nsema e wo monte so pa e ye na Brown ye papa Reverend Owusu Bempah e na afa so no e Diamond apia ene afa omo makaka kan ho omo de omo hu nyina ewura sansem yi mu no eno na ye nsema e wo monte so na ebusuafo nda me ne wo kasa ni nyina ne se yes, our brand tell your friend Capito now or no Owusu Bempah a bodyguard, former bodyguard of Yankasa Papa Ayo Tunfo. Now and then a brand say Ababon so Kase, a dear or no chess syndicate never non Okrano, a or no neba, na syndicate and find a barman and Yenukuno, eba. Now brand some neba mountains so no chess and Crawford be adding some bebre found where Kase. Ya sharp like pane show a branty on so be mutu kasa and park running in the castle and there you bump and the obey Joe but I'm a syndicate now no two sons some movie I'm a young one here about fire syndicate na chesa one he as an swakan hubium ede ama sans some humbi now kasa I papa your Reverend Owusu Bempah enjoy some no can they mean to me enka because Mushana man kasani ya na mahakonya asem busiafo ai child be pass am na some kasa men kana metumi aka say Jacob Beka edi mechinte no mo de mman yankwane yankotie yasum embra ni madwene wo madat ho ate eno na beboa wo dwene wo madat ho ebia nsem a wo ka ne no unya nsunsanso wo na dia egwase wo de hye wadwene ni se eduabo etita kabaso obeka sembetu obi so ebia na ye no kure ebia na nye no kure se eye no kure obodia enyaw but se enye no kure na wo de to no so a obodia obetumi yawu ewo musa asema banana brown no papa nya asem sabi na brown na mu ni nyina wo the same camp e ya asem na aba ena enne akoba se watwe ne ho ena mentime ho ase aba wontem sabi obeka bibia to no so a enya asem e wo se obeka niye sa niema we ni nyina ye low keys wo ye panimu enkodi wodi ati na sabi mfa wani monyam enkodi ani mbuase wo ye nice guy wo ye obi a master do minim sa mpam ho asem but baby a wo de wonsem wo fa no etro erma men ka asem nkyere wo ensem a wo ka ene niema a start a wo ye no enye na Brown wani mbuase na wade pewo wo de post of penny Owusu Bempah ni mbuase as a body guy that would do a soft wo ati sabi utimi kofo obi yire ne ne twempna ede ne nyinsen e wo bade a me bisa o question say ene ya osofo na wudi na tie Owusu Bempah no e de antete no wode ma in someone chema ya kokoje ya yanka saye tumi ehu mesi ye yanka saye bra ye Hoahi etume keka na adwen etwe Capito se Capito nja ne nsam nu no odi no say yanka saye papa Reverend Owusu Bempah na chi no odi no se tie na ode tete ne pa de onjai oma ne ninda ho no mbo na bra bot se de oye be ma no chese onjai se nu no odi wo social media no so afa so na sanso keka na adwen de atwe ye papa Owusu Bempah so on kanya sasem bi aventu aya branch ni tim na branch ni nja ni nsam nu a odi no because aye dan obi fie obi marriage home and I chesa all kwako breaking no kwala ko break ya baba wa no be ware na na asem ware asem amba mbonti anka obo hu sa baba wa no na ye bibida na dada na oni ni ye bibia na sese no so na oni na ye bibia adenti na na asem aba no ansa na odo wa no ba beto sansem no wa be ka se oni na ye bibida na embo no oba e wo no ho ebusia for magana for dodo na e ka se ade a ye Hoahi and then won some ade ba bontin so no nye chese and then wetufu waka nyesasem nsam da fom boko pa but anka utumi ma no kosoro kakra na anka atamdidie ni be mu a that's what we know you for enti matamdidie ni mbrem ni yentum se ye go na wa ba kasa no ai ebi mu so kasa Hoahi memfi obia chese omo pesa omo ha omo kasa keke jobia memfo anu beto sansem no mo kasa omo nya de omo beye Ahaya Attention TV into bon mo dia so be the channel no ho adanse e de atre afoforo na wa subscribe wa like wa comment to our YouTube channel no so e de account ya na o share mo abonti abom samra ne fam ohima echa